I evo ga konačno video o dječjoj sobi. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Evo ga Dušek. Evo ga Dušek. Jesi srećan, Dušek? Ajde sad popiši Ali ne gore. smiješ još. Ajde. A dok se naduši. Ajde gore, nadušen je on. Eto ti tvoj kraj. Jao. Nikoše popeo, jedan mavi pauk. I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Cause I found my way. My way. My way. My way. My way. Cause I found my way. My way. My way. My way. My way. I found my way. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Da vidim, Luče. Kakav je krevet? Jedan mavi pauk. Nikoše popeo, Ti si mali pauk? jedan mavi pauk. Neka vam je sa srećom, Nikoše popeo. Polako, Ajde, polako. Okreni se, drugačije. Drugačije, tamo se okreni. Spustim. A dobro, moraš se okrenut. Ajde. Daj djedu ruku, doći. I mi džedu spusti dolje. Ja mislim isto neka lajsna dolazi. Ovdje treba lajsna neka. Ne, nikakva. Evo, stavljena je ruku. Stavljena je ruka. Da ne vada ovam. Ne, znaš zašto je to stavljeno? Ako ćeš ga suviva, ovaj gdje stavljaš. Ne, ništa tu ne ide lajsna. Jer lajsna ne može od ovih... Sponzori današnjeg videa su Vuk i Andrej. Ako vam je ovo sad malo smiješno, evo kratko ću objasniti. Dakle, sve poklone koje djeca dobijaju u novčanom iznosu mi nikad ne trošimo, to uvijek sklanjamo da bismo njima nešto napravili ili kupili, da je to se zna što su u stvari dobili i mislim da je to najbolji način i da skupite iznos kad treba da uložite nešto malo više, da ne morate da odvajate od mjesečnih primanja. Svakako ovo je najbolje odgovaralo kako njima tako i nama, zato što nismo ranije htjeli da pravimo sobice za bebu i tako to, jer nama to nije izvodljivo. Djeca su uvijek bila sa nama od kad se rode pa eto do ovog sad perioda
period, Andrej je još uvijek sa mnom, a jednostavno ova soba je uvijek bila radna, ona nam je uvijek bila potrebna nam je i dalje, ali eto napravili smo neki kompromis kako bismo i djeci napravili kutak za njih. Radni sto smo prebacili u našu spavaću sobu, a ovdje su došli kreveti na sprat jer ovo je manja prostorija i nekako to se najbolje uklapalo. Gornji krevet je širine 80, a donji 120 cm i to mi baš odgovara zato što sad dolje ja spavam s Andrejem jer ne mogu ga ostaviti samoga, a Vuk uživa na gornjem spratu i odmah se navikao, baš smo se onako mislili kako će to da prihvati, hoće li mu se sviđati, neće mu se sviđati, hoće li ga biti strah na kraju krajeva, ali on je prezadovoljan i presrećan i onako baš je više oduševljen nego što sam očekivala. Ako ste pratili prethodne videe, onda znate koliko sam muke imala sa svom organizacijom. Soba čak nije još uvijek skroz ni gotova jer nisu stigle komode, ja sam odlučila da ne želim više da čekam, nego eto da usnimim to glavno što se tiče sobe. Kreveti su kupljeni u Jisk, znate sami koliko se to čekalo i koliko je tu bilo muke i natezanja, makar s moje strane. I iskreno, baš mi je to onako, ne znam, teško palo, ali nisam mogla da nađem, možda ima, ali tamo gdje sam ja gledala nisam vidjela, da je krevet od drveta, dakle da je puno drvo, da nije iverice, to mi je bilo veoma bitno zbog toga što je to krevet na sprat i zato što ne planiram da mijenjam ove krevete sad za 5-6 godina, nego neka im traju dokle im traju, zato sam tražila da bude onako nešto jednostavno, univerzalno, da nije neka dječja varijanta, jer stvarno ne želim jednostavno da radim sad svakih 3-4 godine mijenjanje sobe, to mi je totalno nepotrebno. Eto, ako bi bilo neke nužde, ako djeca za 5-6 godina porastu više od 2 metra, onda ćemo morati da im produžimo krevete u svakom slučaju. A ako to ne bude slučaj, neka sami mijenjaju, Bože zdravlja, kad im bude potrebe. Puno komentara sam dobila tipa nemoj sve tako neutralno, da je sterilno kao u bolnicu, bijelo, kakav ti je to tvoj stil i tome je slično. Nije nikakav moj stil, to je iz praktičnih razloga. Svakako, kao što sam već rekla, ne želim da pravim sad dječju sobu, ne znam što će da im se svidi. Ako im se nešto bude sviđalo, naravno da ćemo im omogućiti da naprave onako kako se njima sviđa i gotova priča. Sada sam ja uzela tu i šarenu posteljinu i šarene zavjese i ne znam ti ni ja što, to bi bio totalni šareniš zato što tu su sve knjige, pod šareni, mislim da dovoljno izgleda dječja soba i mislim da je njima dovoljno zanimljivo. Svakako svaku noć gledaju u knjige i mislim da će čak i rano početi da čitaju s obzirom da sam im nametnula da su im te knjige toliko blizu. Nisam sad to ništa proračunato stavljala te knjige tu, one su ostale zato što eto mi smo odradili kompromis, odrekli smo se dosta nekih svojih stvari kako bismo njima naravno napravili prostor, ali nismo trenutno nekako spremni da se odreknemo baš i naše biblioteke. Trenutno nemamo gdje drugo sa njom, ja sam to nekako sve pokušala da sabijem, čak sam knjige stavljala u 2 reda i baš sam ih onako nabila da ne mogu da se lako prstom izvuku zato što Andrej ide i vadi sve knjige redom i onda sam nekako gledala da ih spakujem najbolje što mogu, da su tu, a vremenom naravno vidjet ćemo, možda nešto bude u dnevnu sobu ili neđe drugo da napravim biblioteku kako bih to vremenom makla iz sobe. Ova jedna polica je svakako u zid, tako da im to ne smeta. Što se tiče bijele police, donji dio sam im skroz oslobodila od naših stvari, to sam prebacila u hodnik u nekim fiokama. Ove kutije služe sad da im tu stoje igračke i te 3 kutije su maksimum koji je potreban da stanu sve njihove igračke. Također gore sam poređala ove neke drvene i tako te slične varijante i mislim da je sasvim dovoljno. Ja svakako nisam ljubitelj sad tu tone i mnoštva igračaka. Sve što im se sviđa je tu, ono što ne budu htjeli ćemo maći, ono što im se bude sviđalo uzet ćemo i mislim da je to zaista sasvim dovoljno i više nego što je potrebno jednom djetetu ili eto u ovom slučaju njima dvojici da bi se fino igrali svakog dana. Dušeci su iz Dormea.
Gornji dušek, mislim da je sjena, pronaći ću, on je 14 cm visok. U uputstvu ovog kreveta oni preporučuju da visina dušeka bude maksimum 12 cm iz razloga zbog ove ogradice, da ne bi, jel te, dijete se prevrnulo preko. Međutim, u Dormeo najniža varijanta je bila 14 cm, to je zaista mala razlika i sasvim nama odgovara. Mi smo to svakako sve premjerili prije nego što smo poručili, dakle tu ima baš onako dosta mjesta. Vuk svakako sad mirno spava u zadnjih godinu dana, ne prevrće se i onda znamo da je to dosta sigurno. On svakako bi nam rekao ako bi ga bilo strah, nije ga strah, sve mu je super, tu mu je medo, tu su mu njegove igračkice i on zaista uživa dok spava gore. To je jedan od tvrđih dušeka, mi smo svakako pristalice malo tvrđe podloge, ne volimo baš meke dušeke, a svakako za djecu je i preporučljivo da spavaju na toj nekoj tvrđoj površini zbog pravilnog razvoja kičme. Nije to ništa sad tvrdo, ali nije ono sad meko kao oblak da utonete. To je to čisto da napomenem. Nama to zaista savršeno odgovara i djeci se sviđa, tako da u našem slučaju je to pun pogodak. Donji dušek je aloe, on je također jedan od tih malo tvrđih varijanti. Odličan je, mi se čak svakog dana borimo ko će tu da legne da odmori i svi se guramo na ovaj donji krevet. Zaista smo zadovoljni, baš smo onako zadovoljni što se tiče tog izbora. Ja sam svakako sve prije vremena istražila, pogledala, vidjela što kako, tražila najoptimalniju varijantu između cijene i kvaliteta. Dakle, ono što je baš najskuplje ne mora da znači da je i najbolje. Jednostavno morate sve vaše potrebe da stavite na jednu stranu i na drugu stranu da stavite sve ono što vam se nudi, što ste u mogućnosti da priuštite sebi i na taj način ćete naći optimalno rješenje, jel te, ono što vam najviše u tom trenutku odgovara. Za dušeke sam odmah uzela i nepromočive navlake. Dormeove navlake aloe su također savršene. To sam tek vidjela kad sam ih donijela, zato što ja imam onu jednu navlaku koju sam uzela prije možda godinu dvije za francuski, upravo zbog djece. Nju sam kupila u Okov, ona je isto super, ali ove su toliko prozračne, uopšte nema ono da bi vam možda bilo vruće ljeti ili tako nešto, baš su ono kao od vazduha, da tako kažem, a ne može da, znači, nikakva tečnost probije dolje na dušek, to mi je odlično. Zaista mi je to bilo potrebno što se tiče dječje sobe. Ne mora nikakva nezgoda da se desi od samog znoja i bilo čega, sve to vam prolazi na dušek, a znamo koliko se djeca, makar dječaci dok su mali, onako znoje uveče većinom dok spavaju i to mi je odlična zaštita za dušeke. Posteljine iz Ikee, obje su iste, čisto bijele. Jednostavno tako sam htjela da to bude. Najlakše mi je za održavanje, a i najljepše je za oko. Dakle, sad kažem, ja nisam pristalica da sve bude šareno i mislim da sam napravila neki dobar balans, makar koji nama odgovara za oko, jer ako vam nije prijatno za oko, uvijek vam stvara i nelagodu, tako da malo obratimo pažnju na to. Ja sam bila poručila i za naš francuski istu ovu posteljinu, međutim nije stigla, kasnije to nikome više nije kontaktirao, tako da sam ja, mogli ste vidjeti u nekom od prethodnih videa, uzela drugu posteljinu, isto bijelu za francuski u našoj spavačoj sobi i ona je stvarno odlična. Čak mi se i više sviđa od ove Ikeine, nju sam uzela u Okov, eto čisto ako nekoga zanima gdje se što nabavilo. Sa ovim Ikeinim posteljinama ne dođe donji čaršav, dakle dođe samo navlaka za jorgan i jastučnica. Ja ne mogu da nađem još uvijek za ovaj donji krevet čaršav, hoću da uzmem obični bilin elastiku, za gornji sam našla i uzela sam dva da imam, dakle da uvijek imam rezervu kad se jedan isprlja. Za donji još uvijek nisam našla, tako da sam raširila jedan veliki od francuskog, obični, ali pošto je 120 dimenzija kreveta, to bi trebalo da bude recimo 140 širina za ovaj, to ne mogu da pronađem. Najmanje je 160 i mislim da ću je uzeti pa ću je nekako nategnuti da to, jel te, nije nešto sad
naborano. Uglavnom, eto, što se tiče tih dimenzija, malo je deficitarno. Sad stvarno ne mogu da idem i da šijem i tako još to da ugovaram. Zaista mi je dosta ugovaranja. Mislim da ću naći neku gotovu varijantu i pomiriti se sa tom dimenzijom. Jorgani su također dormeovi. Mi imamo odavno za naš krevet ove duple, dakle za sva godišnja doba, da ima ljetnji i zimski, da se kače, da mogu zajedno, da mogu posebno. I htjela sam tako isto i njima da uzmem. Ovi mi se čak i više sviđaju jer su unutrašnje strane imaju i te rupice za dodatnu prozračnost i mislim čak da planiram u nekom budućem periodu kada budem mijenjala i obavezno da obratim pažnju kad nama budem uzimala također da izgledaju na taj način zbog te dodatne prozračnosti. Nije da su ovi koje imamo loši, ali ovi su nekako, čini mi se, još bolji. Sad kako spavam sa njima onda vidim kako mi mnogo više prija takva vrsta jorgana. Uzela sam im ove neke obične varijante jastuka zato što oni za sad i ne koriste neke jastuke. Vuka se ponekad i nasloni. Andrej ima onaj mali za bebe, ne za bebe, ali onaj niži jastuk, tako da eto, neka im stoje kad budu htjeli da koriste. Ako im budu odgovarali neki drugačiji, onda ćemo im vremenom uzeti neke druge koji im bolje odgovaraju. Ovi su sad eto za prvu pomoć. Komode koje nedostaju su one klasični fiokari, 2 komada, bijele su, dakle nije u nikakvoj drugoj boji i njih čekamo da dođu pošto nama su sve prostorije pod kosinom i ne možemo da uglavimo baš svuda neki ormar, a i mnogo je praktičnije za slaganje garderobe, pogotovo za dječju robu, tako ti fiokari, mnogo mi je preglednije i lakše i eto, za sad je to neko rješenje u pitanju jer ne može tu sad da nam stane i neki veliki ormar. Mi svakako imamo ormar i u hodnik, ako vremenom bude trebalo dodatno, eto može i tu nešto da se stavi. Za sad je njima ovo i više nego dovoljno i oni kad dođu to će onako totalno da upotpuni sobu i konačno će valjda biti kompletna i mislim da onako smo napravili dobar posao s ovom sobom, da njima se sviđa, nama je praktično i nadam se da će uskoro i Andrej se osamostaliti da spava sam, da mama može konačno da pođe i da istegne kičmu koja trenutno izgleda kao znak pitanja. Sad trenutno nisam kupovala nikakvu ćebad jer kao što vidite mi imamo puno sovica koje dobijamo
od naše bake i dođu i ona čebad koja su toliko dobra. Dakle, mi se bukvalno svi borimo ko će da se pokrije sa tim čebetom. Stvarno toliko lagano, toliko toplo i prijatno. Ja nisam do sad vidjela da je neko ćebe toliko dobro i prijatno i toliko vas ušuška kao to ćebe. Ne znam sad kakva su im druga ćebad, nisam ih isprobala, ali ova ćebad koja dođu sa sovicama, dakle tu dođe ćebe koje se izvuče. Ja se ih sad spakovala jer je vruće, ali uglavnom ta ćebad su vrhunska i trenutno mislim da nam je dovoljno jer imamo ove duple jorgane, dakle zimi ću staviti 2 jorgana, ima to ćebe, kod nas je u kuću toplo, a ako bude potrebe svakako ću da kupim drugu ćebad, mada mislim da za sad nam je to i više nego dovoljno. Dakle, Vuk ima plavo ćebe, plavu sovicu, Andrej ima sivo ćebe, sivu sovicu, dobili su još jednu sa ćebetom. Imamo ovih drugih manjih, ali sa njima ne dođe ćebe, ali ima i ova neka koja je ovo boja roskasta, ne znam koja je ovo boja, jel ciklama ili ne znam kako se kaže. I tu je došlo ćebe i to ćebe je čak sad odlično i za mamu kad spavam ovdje sa njima. Svi smo opremljeni sa najboljim mogućim ćebadima, jorganima, jastucima, dušecima, posteljinom i mislim stvarno da sam završila u skorijem vremenskom periodu što se tiče neke nabavke, tako tih nekih kućnih potrepština u smislu tekstila i jorgana, ćebadi, jastučnica i tome slično. Njima sam također uzela još po 2-3 dodatne jastučnice, obične bijele u cungu i to je to, ja mislim. U svim prostorijama su iste zavjese, bijele lanene. Nama su, pošto je ovo malo kao potkrovlje, prozori dosta manji od klasičnih prozora, tako da zavjese su po 2 metra širine jer su nam prozori široki po metar i onda to bude onako baš fino naborano. Ja ne volim u prostorijama da su mi različite zavjese. Znam da to ljudi većinom i rade i vole prilagode prostoriji zavjesu, ali ja volim da mi je svuda isto. Nekako to je neki moj stil, moj sklop, ja volim da mi je svuda isto. Dakle, u kuhinju, u dječju sobu, u spavaću sobu, u dnevnu sobu, svuda je ista zavjesa. I meni to savršeno odgovara.
vjerojatno ste shvatili na koji način ja funkcionišem i moj mentalni sklop. Dakle, prvo da je sve to praktično i funkcionalno, a naravno da na kraju bude i lijepo, zato što džabe mi nešto sad napravimo lijepo ako nam to ne odgovara, ako nam ne funkcioniše, ako nam otežava svakodnevnicu, nismo napravili dobar izbor. Iz tog razloga nismo ranije ni pravili sobu, pored onih razloga prvih koje sam navela, zato što jednostavno kuća je rupa bez dna, tu se uvijek mora ulagati. Mi smo postepeno uređivali kuću onako kako nama odgovara, renovirali prije par godina kupatilo, uveli centralno, pa smo sad i promijenili vrata i nekako u tom pravcu smo išli. Dakle, prvo od tih nekih osnovnih ulaganja u kuću, pa onda eto da imamo i ovo nešto što nam je onako malo ljepše, zato jer džabe bih ja ranije pravila sobu ako recimo nemam adekvatno grijanje, ako nisam zadovoljna sa vratima, ako me to svakako u budućnosti čeka da se radi. Mi smo gledali da eto postepeno kako smo bili u mogućnosti prilagodimo i uložimo u kuću onako kako nam najviše odgovara. Mislim da nismo pogriješili, zato jer eto kad smo počeli da živimo zajedno bili smo ograničeni sa budžetom, tad smo opremili kuću onako kako smo najbolje mogli i znali. I iz tog razloga ja recimo nisam još uvijek kuhinju renovirala, jer svakako djeca mi sad prave haos, lupaju, nagrde mi pola stvari po kuhinji. I mislim čak da je dobro što nisam recimo prije par godina renovirala kuhinju, jer bih sad onako hvatala se za glavu, jao što mi se desi od kuhinje, što mi napraviše. Mislim da je ovako najbolje, neka izdrži još malo samo dok se Andrej na nju ispraksa i onda se nadam da će i ona doživjeti transformaciju u punom svjetlu, onako kako mi najbolje odgovara i onako kako sam valjda i zaslužila s obzirom koliko vremena provodimo. Eto ga, slika. Ko je ovo? Mama rođendan. Za rođendan mama. Bravo, Dušo. Što smo pjevali tu kad smo imali rođendan? Danas... Imamo Batu. A imamo i Bata. Gdje je Bato? Bato? Dođi, Baki. Dođi, Dušo. Dođi. Dođi. Imaš neka poslije. Kakva je slika? Lijepo je. Lijepo je, jel? Lijepo je. A lijepo je napolje. Muđo je nako. Stavio je kapu. Ko je stavio kapu? Tam je duva i vjetar duva. Vjetar je duvao pa si stavio kapu, jel? I nini naka. I jaknu si imao. Kakav je krevet? Je li lijep krevet? Aha. Imamo staklo. Staklo. O, Baki. Dođi, Duš, eti. Još ima stavio kapu. Još ima stavio kapu. Gdje? Imam A na još jednu sliku si stavio kapu. Imamo gore. I gore je. Imamo dolje. I dolje. Spava, baba. Bata spava na sliku. Sve znaš. A što je tebi ovo tu? Imamo brkove. A brkove imaš. O, si s tatom bio vrijedan pa si isprljao. A ođe? Ovdje spava. Spava Bato. A tu? Tu je rođendan. Tu je rođendan bio mami. Bravo, Dušo. A budio se, baba. Ode nam Bato. Budio se, da. Hoće se sljedeći. Nadam se da vam se sviđa ova naša mala sobica, kako sam ja to sve odradila, kako smo sve ukomponovali, vizuelno, financijski
i ako vam treba još neka informacija vezano za nabavku i poručivanje nekih stvari, tu sam, pišite mi, možete ovdje u komentarima, na Instagramu, na našoj Viber grupi, dakle gdje god pišete, dobit ćete od mene odgovor u 99% slučajeva. Ovaj 1% ostavljam u slučaju da mi to eventualno promakne. Eto tako, gledamo se mi svakako u narednom videu i pripremam vam naravno još zanimljivih stvari. Ćao!